B-Square News TV. Nguhaye ikaze tubana mu biganiro byacu ko bwije nuko bukeye. Uyu munsi naguteguriye ibisasu 10 bya mbere bikomeye kandi biteje akaga kw'isi. Nkuko tubizi, kamere umuntu imutera guhora mu makimbirane ho akavamo intambara mu gihe ibintu bitagenda uko abishaka. Kubera iyo mpamvu abantu bashishikarijwe gukora intwaro zo kwirwanaho birinda abanzi babo kubera izo ntambara mu gihe zatangiye. Intwaro nazo zagiye zivugururwa mu mateka kimwe n'ibindi bintu byose, akaba ari muri urwo rwego twabategurira urutonde rwa bombe 10 zitinyitse ku isi dukesha bscore.com. Bombe ya mbere ni bombe yitwa Tsari bomba. Tsari bomba ni igisasu cyo mu bwoko bwa hydrogen RDS 220. Icyo gisasu kinini kandi cyice cyane cyakirimbuzi kigeze guturitswa. Gifite ubukana bukubye inshuro 3.8 ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ku ya 30 Ukwakira 1961, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zaturikije iki gisasu hejuru y'ikigwa cya Novaya Zemlya mu nyanja ya Arctique y'Uburusiya. Abashakashatsi basanze serwakira yatewe n'icyo gisasu yaragenze ibirometero 560, imenagura amadirishya y'inzu muri Norvège na Finland. Ubushyuhe bwo ku rwego rwa gatatu bushobora guterwa n'ubushyuhe bw'iturika bwageze muri kilometero 100, ni ukuvuga mile 62. Indege ya Su-95 cyangwa se Su-95 yajugunye iki gisasu cya hydrogen mu kirere abariho giturikira muri metero 4000 uvuye ku butaka, ni ukuvuga ngo ni ibirometero 4 uvuye ku butaka. Igisasu cya kabiri ni igisasu cyitwa Soviet Test 119. Kikaba ari igisasu cyaturikijwe mu mwaka w'1962. Uyu ni umwaka natwe u Rwanda rwacu rwabonaga ubwigenge. Iyi misile yo mu bwoko bwa misile zambukiranya imigabane ICBM yageragejwe mu kirere mu cyiswe Test 219. Bivuga ko yaturikiye mu birometero 3.8 hejuru y'inyanja. Nicyo gisasu cya kabiri gifite ingufu mu byaturikijwe n'iturika rya kiloton 24.2 n'ubushobozi bwo kwangiza ikintu cyose kiri mu ntera y'ibirometero 41 uvuye aho cyaturikiye. Igisasu cya gatatu ni igisasu cyitwa Castle Bravo. Ni intwaro ya kirimbuzi ya TX-21 cyangwa se TX-21 bakunze kwita shrimp na Castle Bravo. Ni igisasu cya kirimbuzi Amerika yageragereje ahitwa Bikini Atoll mu birwa bya Marshall ku ya mbere Werurwe mu 1954. Bivuga ko cyahumanyije bari batuye ibi birwa ubwo bagarukaga nyuma y'igeragezwa. Abakozi bo mu bwato bw'uburobyi bw'Abayapani Lucky Dragon number bwari hafi aho nabo bahumanyijwe n'uburozi bw'iki gisasu. Bivugwa ko Castle Bravo ifite ubushobozi bukubye inshuro 1200 ibisasu byatewe Hiroshima na Nagasaki. Igisasu cya kane ni ibisasu byitwa The Little Boy and the Fat Man, cyangwa mu kirimi cy'Ikinyarwanda agahungu gatoya n'umugabo ubyibushye. Ku ya 6 Kanama 1945, indege y'intambara ya Enola Gay yarekuriye igisasu cya kirimbuzi mu mujyi wa Hiroshima mu Buyapani cyari cyahawe izina rya Little Boy. Colonel Paul Tebet wo mu ngabo za Amerika zirwanira mu kirere mu mutwe wa 393 ushinzwe kurasa za bombe niwe wari utwaye indege. Ni ibisasu bya mbere bya kirimbuzi byigeze gukoreshwa ku rugamba. Iki cyarashwe iminsi 3 mbere y'uko igisasu cya kabiri kijugunywa kuri Nagasaki. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose, umushinga wa Manhattan warimo guteza imbere iyi ntwaro.
uranium 235 niyo soko y'imbaraga ziturika ryacyo. Igisasu cya gatanu ni igisasu cyitwa test 123. Leta zunze ubumwe z'Abasoviyeti zagerageje iyi ntwaro kirimbuzi ku ya 23 Ukwakira 1961. Mu igerageza ryahawe izina rya test 123 cyangwa se igeragezwa ry'123 ugereranyije na Tsar device. Igisasu cyaturikijwe icyumweru kimwe mbere y'igihe cyari giteganyijwe. Bivugwa ko igisasu cya Hiroshima cyari gifite ubushobozi buri munsi y'iki inshuro 830. Iki gisasu cyageragejwe mu duce twa Sukhoi North, Novaya Zemlya, ahiswe Area C, gitera iturika rya megatoni zigera kuri 12.5. Igisasu cya gatandatu ni igisasu cyitwa MK24 cyangwa B24. Ni intwaro nini ya kirimbuzi izwi ku izina rya MK24 bakunze kwita B24 cyangwa Mark 24. Yakozwe n'ingabo z'Abanyamerika hagati y'1954 n'1955. Ibisasu bigera ku 105 by'ubu bwoko nibyo byubatswe mu gihe kitarenze umwaka. N'uburebure bwa metero zisaga 7 n'uburemere busaga toni 21. Igisasu ubwacyo cyari kinini, nubwo itigeze igeragezwa ku mugaragaro kubera ubushobozi bwayo bwo kurimbura. Mark 24 yahawe ubutaka ukoreshwa mu kumanuka mu ndege kugira ngo gitinde mu kirere kimanuka ngo abari mu ndege yagiteye babone umwanya wo guhunga ahantu cyari guturikira. Igisasu cya karindwi ni igisasu cyitwa the B41 nuclear bomb. Mu ntangiriro ya 1960 Leta zunze ubumwe za Amerika zakoze B41 nuclear bomb bakunze kwita MK41. Byari biteganyijwe ko izaba ifite ubushobozi bwo gusenyaza bwa megatoni 25 mu iturika ryayo, bigatuma iba mu bisasu bikomeye cyane byubatswe n'Abanyamerika. Abashakashatsi bavuga ko nubwo gifite ubushobozi buke ugereranyije n'ibindi bisasu biri kuri uru rutonde, B41 ariyo ntwaro ikomeye kirimbuzi yigeze yubakwa. Igisasu cya 8 ni igisasu cyitwa Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power FOAB mu magambo y'impine. Igisasu cyubatswe n'Uburusiya bakunze kwita se wa bombe zose. Ni igisasu gikozwe muri lisansi gipima ibiro 7,100. Ni bombe ifite ubushobozi buhambaye ku buryo ishyirwa mu ntwaro za kirimbuzi n'ubwo itanganya ubushobozi na MOAB, mama wa bombe zose, yakozwe n'Abanyamerika. Igisasu cya 9 ni igisasu cyitwa Ivy Mike, kikaba cyarakozwe mu 1952. Mu rwego rwa Operation Ivy, Amerika yajugunye igisasu cya Mike, igisasu cya mbere cya hydrogen cyabayeho ku isi mu 1952. Ibisasu bya kirimbuzi bikoresha ingufu za nikeleyeri kugira ngo bitange ingufu ziturika, mu gihe ibisasu bya hydrogen byifashisha ingufu za nikeleyeri kugira ngo byongere guturika kwabyo. Igeragezwa rya Ivy Mike yapimaga ibiro 63,500 byatanze iturika rihambaye kuri kilotoni 10.4 cyangwa imbaraga ziturika za toni miliyoni 10.4 za TNT. Ugereranyije na Little Boy yarashwe na Gasaki, iturika ryari rikubye inshuro 700. Igisasu cya nyuma akaba nicyo gisasu cya 10 ni igisasu cyitwa GBU-43 cyangwa B Massive Ordnance Air Blast MOAB mu magambo y'impine. MOAB rimwe na rimwe izwi ku izina rya nyina w'ibisasu byose. Ni igisasu gitanga cyagenewe gukoreshwa kurwanya iterabwoba ndetse no gusenya ibigo bitorezwamo ibyebe munsi y'ubutaka.
ni intwaro yica itari mu bwoko bwa kirimbuzi mu bubiko bw'intwaro z'abanyamerika yagenewe gusenya indaki n'ibigo byubatse munsi y'ubutaka. Moab yari igisasu gikomeye cyane mu bubiko bwa Pentagon. Bigikoze usangamo lisansi kandi kigakora ku bintu byose biri ku butaka no munsi y'ubutaka, gisiga serwakira n'ubushyuhe bukabije. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkubwira ngo Imana ikurinde. Nkaba nkubwira ko ubutaha tuzakora ku kiganiro aho tuzavuga ku rutonde rw'imijyi 10 ya Afurika ihenze kuyibemo kuruta indi mu 2023. Nkaba ngushimira.